Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Muri aya makuru reka tuje mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Nyanza, ahari kuvugwa inkuru idasanzwe aho Animateur yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho akurikiranweho icyaha cyo gukubita mu buryo bukomeye umunyeshuri yayoboraga. Ibi bikaba byarabereye kuri college Maranatha, akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Nibyo tugiye kugaruka tubabwire uko byagenze ndetse n'ibyatangajwe n'ubuyobozi bw'iki kigo ndetse na bamwe mu banyeshuri biga kuri iki kigo babonye ibi ngibi biba. Ngusaba ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye urebe munsi ya video ukande kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho. Nkuko twatangiye tubibabwira, ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu kigo cy'ishuri cyitwa college Maranatha. Haravugwa inkuru y'umuyobozi ushinzwe imyitwarire Animateur witwa Mupenzi Paul, akaba ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB guhera ku munsi wo kwa gatatu ku itariki ya 16 Werurwe 2022, nyuma yaho akubise urushyi rwo mu gutwi umwana w'umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatatu witwa Simba Robert. Bikaba bivugwa ko uwo mwana yaba yarababaye cyane ku buryo ingoma y'ugutwi ishobora kuba yaramenetse. Akaba ari amakuru yitabwa muri yombi yatangajwe ndetse yemezwa n'umuyobozi w'ikigo cya college Maranatha bwana Jean Paul Kayitare, ubwo yavuganaga n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa indorerwamo.com dukesha iyi nkuru, aho yagize ati nibyo koko umukozi wacu Animateur ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kubera ko akekaho icyaha cyo gukubita umunyeshuri wo mu mwaka wa gatatu. Ibindi byose wabibaza RIB kuko nge nta kindi mbiziho ndetse n'icyo navuga naba ngiye kwica iperereza. Akaba ari ibyatangajwe n'umuyobozi w'iki kigo cya college Maranatha giherereye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza. Bwana Kayitare uyobora iki kigo akaba yirinze kugira ikindi arenzaho, nubwo bwose rero bamwe mu banyeshuri bavuga ko yabigizemo uburangare kuko iyo yemera ko umwana ajyanwa kwa muganga ubu nta kibazo kiba gihari. kandi koko kugeza ubu diregiteri akaba yarakomeje kuvuga ko ibyo kuba umwana yarakubiswe atabizi koko RIB ariyo yonyine izabigaragaza. Hakaba havugwa uburangare bw'ubuyobozi no gushaka gupfukirana iki kibazo. Ni mu gihe umwe mu banyeshuri wiga kuri iki kigo ariko utashatse ko amazina ye ajya hanze kubera umutekano we, yabwiye ikinyamakuru indorerwamo.com ko uwo munyeshuri yari amaze iminsi yarakubiswe ariko ubuyobozi bwakomeza kubisha kugeza ubwo uburwayi bw'umwana bwakomeje, umwana agatangira kuzana amashyira mu gutwi. Ubwo uwo mwana akaba ari uko nguko byagenze. Ni mu gihe uyu munyeshuri mugenzi we yagize ati yari amaze iminsi arwaye ariko bakamubuza kubibwira iwabo. Twumvishe ko Animateur ngo bamuhaye weekend tugira ngo nibyo azira, iyo yitabwaho mbere ntabwo byari kugera ku rundi rwego. Ibi rero akaba ari ibyatangajwe n'umwe mu banyeshuri bigana n'uyu wakubiswe na Animateur. Amakuru agera mu itangazamakuru nuko ababyeyi b'uyu mwana bamenye amakuru ko umwana wabo yarwaye bihutira kujya i Nyanza. Ubuyobozi bw'ishuri bumaze kumenya ko ababyeyi baje kureba umwana wabo warurembeye ku ishuri, bakaba barategetse muganga w'ikigo kwirukankana umwana kwa muganga, ndetse bikavugwa ko kuri uwo munsi nyine ari nabwo umuyobozi w'ikigo bwana Jean Paul Kayitare yahise ajyana ikirego kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana, ariko asanga ababyeyi b'umwana nabo bahageze babanza gutegeka ko umwana kurwa ku kigo nderabuzima maze agasuzumirwa ku bitaro. Ubwo ni nabwo hafashwe umwanzuro wo gufata uwo Animateur ngo aze asobanure iby'icyo kibazo. Kugeza ubu amakuru ahari nuko ndetse akaba ari amakuru akomeje kugenda avugwa nuko basanze umwana ashobora kuba yaragize ikibazo cy'ingoma y'ugutwi, akaba
ari ibyatangajwe na bamwe mu banyeshuri biga kwa kiriya kigo cya koleje Maranatha giherereye mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Ni mu gihe umunyamakuru w'ikinyamakuru indorerwamo.com yashatse kumenya uko umwana ameze ndetse ashaka kumenya niba koko uyu mwana ari gukora ibizamini by'igihembwe cya kabiri, ariko abayobozi b'ikigo banga ko uyu munyamakuru yinjira. Ni mu gihe bamwe mu banyeshuri bavuze ko uyu mwana atari gukora ibizamini bitewe n'uburwayi yaba yarakuye ku rushyi yakubiswe na Animateur. Akaba atari ubwa mbere ikibazo cyangwa se ibibazo nk'ibi ngibi bivuzwe muri kino kigo cya koleje Maranatha kugeza ubu kiri mu maboko ya kaminuza ya Imilak, kuko n'umwaka ushize umuyobozi wayoboraga icyo kigo yavuzwe mu bibazo byo guhotera umwana w'umunyeshuri nyuma y'uko yari amaze kumenya ko atwite. Biravugwa ko yamubitse ahantu hameze nko mu buroko, kugeza ubwo abayobozi baje gutabara. Abantu benshi bakaba bakomeje kwibaza impamvu ibibazo nk'ibi ngibi bivugwa kwa kiriya kigo giherereye mu mujyi rwagati w'akarere ka Nyanza. Akaba ari ikigo giherereye ku muhanda wa kaburimbo, aho bamwe bavuga ko bimwe mu bibazo bikunze kugaragaramo bitagakwiye kuba biri kuba. Amakuru rero ahari kugeza ubu ngubu nuko uyu Animateur w'iki kigo yatawe muri yombi, aho iperereza rikomeje nyuma y'uko bivugwa ko yaba yarakubise umwana ndetse bikaza kurangira ugutwi twe kugize ikibazo. Akaba rero ari amakuru ari kuvugwa mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Reka dukomeze turebera hamwe icyo amategeko avuga ku gukubita ndetse no gukomeretsa, nk'uko bigaragara mu ngingo y'152 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Kivuga ko gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake umwana cyangwa umuntu udashobora kwitabara, umuntu wese ubishaka abigambiriye kugirira nabi cyangwa gukomeretsa umwana cyangwa umuntu udashobora kwitabara kubera imiterere ye ku mubiri cyangwa mu bwenge cyangwa se kubera ubusaza, ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 100 kugeza ku bihumbi 500 iyo uwakoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa yabigambiriye cyangwa yabitegeye igico bigatera indwara cyangwa kudashobora kwikorera umurimo mu gihe kirenze ukwezi, ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 kugeza ku myaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe mu ngingo y'150 bavuga ko gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu bitera indwara idakira cyangwa ubumuga buhoraho. Iyo gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu byateye indwara idakira, ubumuga buhoraho bituma ntacyo akora, kubuza burundu umwanya w'umubiri gukora no gukubita igice cy'umubiri gikomeye, igifungo kiva ku myaka 7 kugeza ku myaka 10 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero akaba ari ibiteganywa n'amategeko nk'uko tubibona mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Akaba ari ibintu buri wese agomba kwirinda, gukubita cyangwa gukomeretsa, kuko hari inzego zishinzwe guhana mu buryo bwemewe n'amategeko. Akaba rero ari byo buri wese agomba kwiyambaza mu gihe ahuye n'ikibazo aho kwihanira, kuko bitera ikibazo gikomeye cyane. Ngayo nguko iyi ni inkuru iri kuvugwa mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyanza kuri koleje Maranatha iherereye mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Ngayo nguko reka ngushimire cyane, ngusaba ukore subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye, maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe, turabakunda cyane.